haba habaye iki kugira ngo bavuge ngo ifaranga ryataye agaciro? ubundi ifaranga nta gaciro rigira, nta faranga rigira agaciro. Agaciro k'ifaranga ni ibyo rishobora gutuma ubona gita agaciro guterera. Niba ibyo ifaranga rishobora kuguha bidahari nta gaciro bifite. Ufite ifaranga ntabwo ifaranga ryawe uzariteka ngo urirye, nta nubwo uzarigicaraho ngo urigende nka esanse n'imodoka. Igihe rero ibyo bidahari ifaranga ryawe nta gaciro rifite kuko ntacyo rimaze. Ifaranga rishobora kugira agaciro kabiri, hari valeur d'échange na valeur d'usage. Valeur d'échange ikaba ntoya. Reka nguhe urugero uza kumva. Chine irakize gusumba Amerika, ibyo ntubyumva ndabizi ntunabyemera, ariko nibyo. Ariko yuan numerique iri hasi ntahure n'idolari. Ubugande burakize gusumba u Rwanda, ndabizi ntimubyemera, ariko ishiringi riri hasi gusumba ifaranga ry'u Rwanda. Kubera bumvikana efe batirika mune yacu tuyishyire hasi dushobore kugurisha ibintu hanze. Nk'ubu barakoze akantu kanwa amafaranga 200 hano. Yego. Ibugande nkajya kukagurisha, ndakagurisha amadolari amashiringi angahe? 1000. Amashiringi 1000. Gusa nde wakagura. Hano karagura amanyarwanda 200. Umugande ntabwo azakagura amashiringi 1000. Ntabwo bishoboka. Kandi igihe sishoboka kukagura kuri make, kugakoresha kuri make kuko umukozi namuhemba amafaranga yo kubyishura enye ayabo. Numva exportation ntishoboka. Ndaba oblige ko kakonsome Rwanda. Kandi yakonsumerwa hano nta kinjiye hano mu gihugu.